Taring anju nyedung the demonstrative connotation jana samsra demonstrative the khari gachi pronounce gachira demonstrative lani yore demonstrative adjectives the demonstrative pronouns nanira taring pronoun means up gachi demonstrative the dishijayindra demonstrative lana inchina khari nanira this that these those miktu se watching jurwa the tola demonstrative lore tinzu shila demonstrative lagi hakuna thanati yor delarwa okay ta means up gachi this that these those the thamanya langu lodan chigi indarwa okay ta thambodela this lagi this ra that that these these nanti dela nanti e the short sound this nanti dela e this sound me also to kangi e dele e long the tone these ani those those ra ts ta dang thado chu ra those las this na the so dam le jo near ra so dam le jo do chila khu ra this is a pen with this that na phagi the ra phagi the phana yo dela me jo phagi la yo jo ra that is a book phagi di thapre ra these that you khare this ki mangchi re this na di la tu chala chi khu do ta dinso ta re these are pens dinso sama pen re dinso re chawo re those to tenso phagi tenso that ki mangchi re korwa ta khariching do this and that the singular re chiksi re these and those thing re this and that ki mangchi re this eu chasra Quran thinda khari mata lodan de chiksi u chawa ya che ta de ngaz picture nim chiksi in the this is a flower for the damla this is a flower the medore ra ne tani der arrow de chuti ko phage thar mu chi yo ji chungor da that is a flower phage thar mu phage di flower re ra phage di medore ani dela medo sum do ra ani these are flowers these de ma chu mangchi chawor wa tenso chigna ma ma do tenso la ra ani nyam da che khanje re is mr ki ni tum di khazang ni tum di mu charwa din na bali ni ji siro na ra r le swara these chela thangi kamso that is that la du chik thungora singular subject singular verb plural subject plural verb khazang subject verb agreement this chik share ra is mr ki ni tum din na la so that na is la du is the chik thungora adverb chik thungora chik na ko me khare subject di khari ne verb de odirang chewara singular le so khazna me to chik de to ra that is a flower these the mangchik ra an ngaju ge khare adverb chachik de mangchik chik ya ra these are mangchik flowers tinzo meto re ta chiba chicha those are flowers phage le jo tinzo meto re what it is ra ta de singular subject singular verb plural subject plural verb chave yul churwa ta dual subject chine churwa what is singular chik ina kogi chachik churwa what is engine chik chur ra kisi chave yul da chawa chine binzo mangchik chudna kogi amazo verb churwa chachik de khari chore mangchik na chur engine to na mo khazang is mr gi ni dum na this share ra as ta amazo perju mana so kashi chik chine derwa ni so na thago de la khare dash is a pen tani di arrow di phathar mu chi la thi dora phagi di pen re nana mazo la dinam khar chik thamuni la this down that these down those khari le ai bachi khari hamu na the de china ra is jabna chik chungor ra is the chik are the mangchik ra is the singular re are the khare kogi mangchik ra plural that is dana chik ina ma chik demonstrative ni dikhare
this yana that this tang that na chik jue yin marwa tang su de la chik si da ni arrow the pa tha ru mu chi ga ji shi do pa ru mu chi tha ru mu ki ga shi yin the ya de ke ru ra song sa that is a pen pa ki di pen re ra chi ko chi ja ta de la chik si arrow tha mu ya the ki ga to r and there la chik si da ra mu si ki ha pot chik ne ma escape to ra plural R pots da ta dina R pots da ko mangsi ka je she cha so ra ta de la yana ma ji le gore these yana those ta ko de ni arrow the min do ala dam ne jo ji ka je she do ani ka ji de din so de ra these are pots me to tap sa ji ma zo din zo re ka ra din zo ta dash is a book tab gra is na singular tong or singular adverb ra book na tab chick ra s jam do ra ta khodela ma je amna this digre amna that amna di amna the so la le yo ma ra khajna na s jam do plural ke je shin do ra the the ne r mare do ra okay ta tab di ni arrow di jam do ra dam na yo ke je shi do dam na yo ke je shi na khare this okay. This is a book. The dash are balls. The check see the ra. The lagi poli mangush chi dora. The dash are na balls as the laidu are the mangsi ra mangsi chu yo ha ko sa swara ta de la karli re emina these emina those emina thenso yana phagi thenso re de li ra ngi de arrow chu ti phagi ga je ke she ra phagi na ni ke je shi yo na khare those ra those those lasso then there will be demonstrative let the pelel ho ra the demonstrative pronoun ga chu da de ra demonstrative hai adjective khorang ge to da khawas li ra chida ni di shena di district shimbati rangshin gi go chu do ko pheju mamu chi ra ani this the di go ni ma jo kya jong ji chi de ra this the di that the the these the tenso those the phagi denso ra jang le ju ti ma ju this chal ra ta this na ma ju chen khan cha ko re is this is alana chik ki chun chi di arwa ani me do chik ki je shi na chik shin so de ma ju so ra this is a flower full stop that the chik chi ra the de chik chi ya ra that is a flower ra these are flowers so me to re le tu ngaju de la a de mar shinso ke chik le thi mar kha chne na mangsi ke je shewo ra chik ke je shewo mar ra o de ko la a n le bi mar ra these are le di mangsi ra iske de the de koran ya flowers le ko s ja and these le ra these are flowers chiko chija those are flowers. So, tharingi ni tu nandiran sami nabalengi so ki demonstrative pronouns these that these those ki to dang khadi phiju chewo yo chek se uchayo ni rewa chigi yo ani nabalengi so ki ni gi getsin tu khandi ro ji chongu do ro somai wala chen comment section na chen inji chikyo na share ro andi nabalengi so khadi khandi ro ji chi yo ngara le ji report ro ji na deepa nga ni du so le this chikyo ro ji short sir ro ani thanabad chapter na yo de ni tu jina shi yo ani ngzu chobadi chomi chaji na inji wala subscribe button chida subscribe button ma ni tu di wala button ma jere odinem na couch ra ti subscribe channel wo re inji ngzu chobadi chomi jigna chomi logic chira na shuru na share ra an la so jama ni du de rojiya pen to watch nyam de la yang ker che choji ani la so te bado tashtile chapuna ro